Урматтуу Ош шаарынын тургундары, баарыңыздарды келе жатканда Орус майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ошого байланыштуу биздин драм театрда 20 жана 21-нде чоң программадагы концерт болмокчу. Бүтүндөй баарыңыздарды ыр майрамына чакырам. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу алыс сагында келген агайын туугандар, урматтуу бүгүн концертибиздин кадырлуу коноктору, сиздер менен айдан аман жылдан эсер ушундай майрамдын алдында учураштырганыбызга Кудайга миңнет шүгүрчүлүк айталы. Бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар, биздин жигиттердин атынан, бүгүнкү концертке келген мырзалардын атынан сиздерди эртеңки 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мына ушинтип келип биз бүгүн 4-күн коюп атабыз. Эртең күндүзү кечинде коебуз. Ушу 1-күн баштагандан баштап акыркы күнгө чейин белет калган жок. Урматтуу туугандар, мына ушинтип келип берип зал толуп отуруп бергениңиздер үчүн биз коллективибиз менен алдын ала тизебизди бүгүп, баш ийип рахмат айтабыз сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат, алдында кеп туруп айтат. Айрыкча мен жаман ыраазымын. О машинанын ичинде акчасы калды эле да. Abdullah hakem beçerage da uşun düzene antıp güyüp gidetti. El bilen uçuraşpayız balım ne kılas? Uçuraşpadın mı? Siz uçuraşpayla bularga arız muğunuzda aytı başladınız. O çıkı böyle. Anam bari menen uçuraşsam canağı arız çıkar da uçuraşıp olayım. Joy meyle başkasına uçuraşam onu zalda oturgan ayallar men uçuraşıp. Hoş bunday. Kanday? Zalda oturgan ayallar men uçuraşpayız. Ne de uçuraşıyor? Kandım ne de uçuraşpayız. Çok uzattınız bile bayramınız. Bir uydan geldiniz bayramlar. Gelgen adamdı geldi bakır. Geles o. Ayımdardı. Geles o. Hiç bol olsa mayram menen kutuktap koyun. Cetir çey. Abi nege? Gül ettiğe. Kişine неудобный kılasın. Kanday değil tabi. Elestetsene tanımagan ayaldardı kutuktay ver. Paydası değil ayaldardı kutuktay. Çok bulardın paydası siz gemine geldiniz. Kızıksın. Ben bir iki oz bayram var ben de beş olsam da hayalık şimdi bir jakşı jagını aytıp maktap koyarım. Ben uşulu vaka çeyin uşu. Ayalımdan başka çocuk ayalımdan uçuraş görgün emes mi? Koyun. Ozunuzga çay kulatıka koyun. Ayaldadın kaç jakşı kasiyetini aytı? Göveyle jakşı kasiyeti. Bilsen sen ait men bilmeyeceğim. Buna misal için ayaldın kaysı jakşı kasiyeti. Mine canağı cumuştan gelsen tamakta cazap koy boy gözün şargalatıp ıylap serial görüp karab oturgan kasiyetini aytayım. Oturgan kasiyetini aytayım. Çok iyi başka. Dükkanға girip ketse çıkpay kuğratkan kasiyetini aytayım. Dörüsün. Çok hem başkamda tolturağam da jakşı kasiyeti. Toltura olsa ait sen. Buna misal için şimdi jakşı kasiyet var baka bularda. Hey, ayalda jakşı kasiyet bolsa sen ulam katın alat bile. Hem mi? Göv ayal algan, ayalın jakşı kasiyet göv ayal algan sen bilbesen alan 40 yıldan beri bir ayal mene жүрген men bileyim. Açpaysın mı buna onun dere pıltıybay, kuttuktabay mı? Narnaka. Al kutta koy siz dele aytsanız mı bir eki olsa ne? Aytpaysın mı sen dele? Şu. Pıltıyıp durat. Ököң менен талашып атасың билбейм, мен муну келген элди көрүп, бүгүн канча сомдон акчалабыз ошону ойлонуп атам. Отура албайсың. Карабашың эле жүр. Чакыруу риятты жаман көзү менен карап өлүп атат. Постоянно чакыруу менен келишет улар. Чакыруу менен келгендердин көбү Тынар Шүмшүктүн тааныштары дептир. Батыратқа менгилер кандай? Ayaldарды куттуктаганы Şu kağızdan ok koy şu. Ok koyamaz mı? İlk Ok koyuş kıyım bu mu? İlk o söz tavalarız okuysun. Mana
Жаңы жыл келди, жаш балбан кайраттанган, шаттанган. Кара жерге кир, неберемин кагазы турбайбы биякта. Биягына коюп турбайсыңар. Кутманды кечиңиздер менен, урматтуу тойго келген коноктор, кудалар биринчи. Meniki bu meniki. Ушакка кошуп коесуңбу сен, кагазың. Ana balvara bärin çoğultup alıp özüňüzdün götürbeýsiz menen keyin. Aralashtirmay bolur. Mına biyakta jüret. Alas alas har baladan kala. Al erteň Novruzda bolup turan konsertdiki. Ушундайда. Ayaldın jakşı kasiyetin tavuş iğne menen kuluk kaskandaydı. Mına biyakta jüret. Urmatlı şaylooçular erteňki bolup turgan Kara жерге. Canım kuragan Жыл менен кургула гадовой шайлоо өтө берип өтүрбөдүк. Өзүңүз кымчылык каерде шайлоо болсо жердесиз анан. Мына орусча жазып коюпсуңар. Боло берет немисче болсо деле. Внимание, внимание, 45-го года 9 мая. Devletin sözünde bir şerde vurgan ekeminde. Kaça aya. Özü siler özü bilesinger be ya. Ayal bul kim? Men özüm ayalım bilem kim ekeninden bir önkün ay çıkayın. Sen özünün ayalını da bilbeysin. Sen de bilbeysin geliyorsa. Bilsen emkçe başka ayal alat elinde. Ayal bul deniz çalkıgan. O? Görgöncan ergip balkıgan. Bakçamız bolsa üyübüz bulu ayal tanışıgan. Erkekler özümüzde çalabız. G'de momentip öyde tömön köpsüylep ölçöştürüp alabız. Jaman bolup apası jakşı beken balabız. Aradacık sögülüp alsan zaman görünüp ayaldardın açuusu geleso geletkan süt göbürüp. Hani basamın desen taşıtpay basılgın canın açıtpay. Bağalbay 5 gün balandı, erkekler baykasan bolmok çamandı. Ayal çok yaşo karank. Moyunga alçı erkekler, ayal çok erkek adam. Bayramınızlar menen aylar. Kol çap turabız. Ayavay okşor segizge, ayalımdağı belişke, asılım bolup kıyalda, aldırak sulu perişte, aldırak sulu perişte. Çok oradayız. Jakşıdan bayram negizi, şanırgan maktın segizi, Yanaşkanın bir dileği
Республикасының еңбек сіңірген артисті Абдылда Иманқұлов, Маданияттың мықты қызматкері Нарымбек Молдабаев. Дағы бір жолы майрамыңыздар менен жақсы отырыңыздар.